we will have a jump off. Velkommen til med start nummer 5 fra Danmark, Marie-Louise Rasmussen her med Monty. In the arena from Denmark, Marie-Louise Rasmussen riding Monty. Og vi beder start nummer 6, start number 6, Oliver Nissen from Denmark, please be ready. Endnu en dansk rytter til opspringning. En fejlfri runde her til Marie-Louise Rasmussen og Monty. En ridetid på 61,21 sekunder, så I holder klar til opspringning. It was a clear round for Marie-Louise Rasmussen riding Monty, so they'll be ready for the jump off. Velkommen til med start.